subscribe channel Sano Limited.
Bos kene topik, kena nih gumi kene nih biaro kita sih ngomong. Oh, kehana. Apa modang itu? Kali. Sir, to, sir. Lihat pengambil lu. Duk. Oh, lagi mana buat Terus ye, kena aja. Banget apa? Gak ada jam gede. Mas kencang, ada yang gede ada. Bukan lautan, tapi kolam kangkung. Banyak wanita hidupnya mengandung. Gara-gara tidurnya melalui. Nama-nama adunya rambut buyung. Bukan lautan, tapi kolam bebek. Hanya berbuk untuk buat rempeyek. Gara-gara jalan-jalan jangkok ade. Lampu mati kelibang-libang jalan. Cingeng kene. Corok cinot. Kati joror anjing. Gitu dah deh. Apa deh? Gendeng jatuh saya jorot pikiran sih jorok. Nak gitu dah Ya dengar. Bukan lautan, tapi kolam kate. Balik kampung untuk buat rempeyek. Gara-gara jalan-jalan jambok ade. Lampu mati kelibang-libang nyala kopek. Kopek ya. Oh, kebol ane. Kamu laku udah cahaya pikiran sih jorok. Hujan tak normal ada. Normal ada anda. Nah coba sih gendengnya deh, jangan kenahan dengan gendeng kecil. Cacing segede. Gendengan apa aja apa aja bisa dah. Aduh. Kayak wah ngomong cang. Ngalen, gendeng sih gendeng pokoknya jeng. Pekat kencangnya. Gede gitu. Oh, pekat tadi dah. Bunga sih bes gitu aro. Tuh, Makannya tadi kita mau gede. tuh gigi apa ada no radio tuh. Wah, gua lihat sih. Walaupun kita di kene, lah cewek cang kene. Tinggal sih, apa lagi? Tinggal sih nih. Bangun nih, bangun deh. Bangun deh.
Nah kini jadi aja mengejar. Duh, udah naik gitu. Nah di penarukan miso, ada miso. Aduh. Miso penalih, miso penalih, miso penalih. Nah ada jadi main. Arah. Sabar, Bu, sabar. Boleh ngomong. Sabar, Bu, sabar. Sudah anak Tuhan itu. Aduh. Chồng là nãy chồng là nãy chồng. Cái này là cái màu thứ này rồi. Đi kia rồi này. Tangan ibu ukuran nih. Sabar Bu. Mengguyang dulu nih Bu, kita ulang dulu kok. Apa boleh? Pingsan. Tekan nak. Tekan. Bangun Bu. Sabar Bu, sabar. Dia dulu dia. Aduh kok lah mangku ni kena bilang ni. Mangku zaman now aku ni. Aduh, thank you mangku. Aduh, bersiu tali no. Boleh. Giring budal sama-sama giring. Giring budal giring. Apa jalur ini pula kan itu kan enak.
Amen.